Umumfu kude lokunengi ngifunywe nje ngishemeni uthi asendlulise kubonga kakhulu. Sicale kuba kaSani for the past 3 seasons. Banathi kulomshado. Ibhola yethu idlale kahle kakhulu. Kwaba bede ngisho nemisimvo. Kusijabulisile lokho kakhulu kuba kaSani. Siyathemba futhi nokuthi sisatawuqhubeka nabo njengoba nathi simathimu asendi liphutha isitolo kufika singabuki lokune product yakaSani. Nami nje sengaba ngilomunye vele ukuthi angishile rice nangiyibona le 10 kg yakatayi sengaba sihlwele sayo. Lokusho ukuthi vele asiqhubekeni maphathi mathimu siba support bakaSani. Siswati sithi tandlati yagezana. Nasingeke saba supporta bangendi profit kutaba bede nathi lesitakudlalela. Siyabonga nje kakhulu kuba nathi for the past 3 season sicale nga 100,000 yabuya yathi 110 yabuya again ya maintain 110,000. Lokusho ukuthi in the past 3 season bakaSani basinikelele ngemali enganga 320,000 emalangeni. Sibuye singakhohlwa nokubonga kuHoho. Siyabonga dokotela neexecutive. Anilali ngalo Super League nihla nenyuka sifuna leti sponsor. Siyathemba nemathimu anijabulisile ngoba kude imisimvo nemedia nje kude la ibhale khona ukuthi hawu naba sebabulalana sekufe sihlwele. Lokusho ukuthi kube imvo lenhle. Ngiloku lesikufunako lokuthiwa i-good publicity. Khona na sponsor i-image yakhe ingadonseleki phansi. Sibonge kakhulu ke nakuwe emateam nasisadlala kuba kunengi ithembo yethu ebholeni na ungamfoli 3 point kepha nje besimukela ukuthi ngifole leyo point linye noma ngidrawile. Kubeke spirit lesinhle leso kwaba bede vele namunye umdlalo longakapheli egroundini ngoba bese kuliwa. Longakapheli nje usuku ungakapheli ngokuthi team lenye ifike late noma ke kube sekuba litulu sekubonakala ukuthi sekuta decide iDC kude nje lokubi. Siyanibonga kakhulu nani mathimu kutiphatha kahle nisendile nathi sababamvu ukuthi sinihole. Siyafisa ukuthi ngabe siyaqhubeka kepha ke sesikhathi nathi ukuthi sekuyithemu yokugcina. Kepha nje siyabonga Super League wakaHoho kusebentana kahle kakhulu nani. Umumfu sekagcina ngingabi mutse vele ngoba ngaba mfisha. Umumfu sagcina utawugcina kakhulu nokubonga kubo Rafela noma bangekho la kusibambela kahle kakhulu imidlalo yethu. Siyababonga kakhulu bo Rafela. Noma ngabe lesinye isikhathi bagijima eceleni kwetihlwele kepha nje sidlalile sajabula nange performance yabo lokwende kwaba kundle. Ekugcineni ke sonke siyabonga sibaka Super League siyabonga sibongele emajukujuku for being our champions. Lasebahamba ko baya ka National First Division egameni la Super League sibafisela ukuhamba lokundle balingisela labanye bangabuyi. Nguloko baphathi sonke siyabonga.